Бәйге премияға Джон Бейревле номинацияны ылбыт 2 қостақ квартира оңығудың бүгінгі жолы еті бейриге көрдірі бүт. Бұ дизайнер Лена сон үсі бір чағылға үлеті болар. Лена, бүгінгі жол уята бейриге көрдірер кепсир квартира бұт істейлі қанлығай, онына атын оңыр бұт желергінеғар тоғыратылағай. Бұ бейге 2 қостақ квартира кәлем тұрабыт. 12 квадраттақ, анығы стиллақ, оны арды көтіннақ деққа әп. Онтан же бұл квартира бұланын олар бұтыңды бетер, бетінен қалар бұтыңды? Бұл квартира, конечно, перепланировка кәнті маңдық болан тағысты. Bir кіра кухня лағаты, улахан гостиной дағаты, оны спальня лағаты. Оны бұлағаны бардың ұлатынларан ағық қадем бол бұда. Халқыннақ оңыру қанады. Конечно, спальня нахалларавын, но біле гостиной, оны кухня бірге тұрықтақ дейбіді заказчигім. Олеген маңды болан тағысты. Ленан тәнже бұл өңін жүйінің қайдақтал бұққыны? Бастан болағаны тұн заказчигітті бесевдім кәнттен заказчигін квартиралым, ұрқу квартирам барды сер қаттен қағаты дейбіді. Оны біліңі квартиравын, конечно, хиреттен ғылайдым, олеген бардың бежевай кіні қадир. Мен болағынан әте әп бар оның бағаралар де білеген. Так, оны тоқой дұғырттым, чақайдақ кіні қпын әбейден, ары бір кеға тұқ келі. Хури бұт меха заказчигім. Лена, мен манна қатасқа барбын, короче, кеға закатыныр күчіге меха бі өңнер надалар болы. Мен вашы оларттың ханавын деді. Оны закат қартыскатын етті. Мен әті, боже мой. Энергия ярко тону вяплят, фиолетовый, синий, да, көхөн, там сиреневый өңнөр баллар, де, закат өңі. Соғылымы қайда білем, барты спокойно интерьердар оңыр айтыптым, онтын білеген бұл өң кейрер болла ден бәмеме соғылдым. Туғарыд бәтіне қағаңы хүрән күрдік әме. Олеген, хорошо, оңыр ұққа не тағамды. Тем более, тенден біле заказчик бәті бағар бұтын оңырын тағарар ден олықаны петінес. Оны мен бәмеме интерьерге әвдіп, әлбі қойым керергер. Пантон институт 2 тығынча сүйірбе 5 сыл өңінен барыңа аттыр. Таңасқа, жияға оққа ити кофені санаттар өң сыла сейгені олықтуырын етер. Маны теңе күн керер, күн тақсар көстеутін дизайнға ме туғаны қосебін көрөбіт. Ити өңнөрі көрдім де, ол кәнтені тәуінчі тұқтан хағалыбын де. Ол ене ме заказчик бұныңыран тұққа давай по магазинам барыққа дем болла. Магазинға барды бұд, плиткаға келді бұд, оны сразу бұ керамогранит өбілән көрді бұд. Мен уже ол біле закат хартыскатын көрімін, примерно қайдақ өң келдеребін білебін, но керамогранит болуын дер бұла акені. Оны қайдақ керамограниты тұттарбын білбәппін. Ол ем бұ мағыңа керама сразу бұ керамограниты көрім баран олық. Бұ бар бұ манала өттен болы. Оны әтәбін, бұ керамогранит көңнер бағалар де, көх, көмісөңі да, серай, маған да. Ол өңтен таққамыд квартиравыты именно бұл өңнерді тұққаден болы. Отчатугар амбастан бұл моста өңін талар ордық болуға дей? Бар заказчикка атын-атынық әп талавыд. То есть кеме қара бастықы мостан хөвіләті бүт, кеме қара именно мебеліңін хөвіләті бүттен. Онты именно бұл проектка керамогранит дейбіт, неме қантын көқтәғын керамогранит бұл оқпыны бұл жокус кехеттен да. Но именно бұл көстүйтігер олыған өрі болбыды. То есть именно бұл проект керамограниттан ағаламды. Бастықы бұлан бұғытынан кухня енеті олыған еді? Кухня өтені болағанан где-то 10 квадрат еді. То есть бұл манна болаған, например, уже перегородка бар еді, бұл ысқабынан көрдік қағы, бұл манны, оны кухняға кереран мантан еді. Олеген білейін кухнялар көп кірігін аңыр олар де. Олеген тұқтағардан тұрбақын аңыр олар. Чисто бұскап, оны қаныр астолка бұлан тұру еті бұлады. Олеген бейі маннық ағаммыд, кухняны прихожайы, оны гостиной бұтын қолбаған олыған уже пространство мұрдуд. Халгын наққынан берді бүт. Ленан тонже бұл кухня өңін
Кайдакталлыгы Теппетим курду бихи керамогранит уже таллыбыт, уже бу өңнөртөн такар боллаам ди. Бу керамогранит талан баран аны тухка бардыбыт. Мебельщиктерге деби курдук. Этебине биги керамогранит таллыбыт, аны билген фасад талыханада дебин. То есть фасад таллахпытынан бидде мен точно билебин ханды көңүкелдер эрбинде. Биги красканы хайда бар талыхпыт хеп, но фасады булу хокпут неп. Олехим боллаганан баран көрдүбүт тухпарын. Она бу өңі таллыбыт. Бу өңі булан чернильный, даже бу пудрово-лиловый кытты холбастан кини даже хугун өңі курдук көстөр. Бу күн ота хайдактыгари, он уже бихи квартира ihe барты олар ихенсер өңі. То есть битте кихе көрдөхан вайше хапсхарыңа чернильный болон хе. Онтон бу хассер да күнүс кини прямо тох. Час сугун өңі болан көстөр, сугун ден аттың. Онда же бу лиловый өңү атын өңнөрктөрү жөрелир, онда квартирага туттар эме устуттардак болат же. Онто лиловый денеме бәте характердах өңдек кахеп, мана бу вообще кихи бу өңү туттар эме көрөлүкпүн. Но биги бу чернильный бытыгар именно тух спокойный тух надете компаньон. Олеген то бежевый басват, потому что кине уже гласен именно бусиненьга тух тымны өң надо было дем болбуда. Но заказчик болана урку жетигер уже хиер өңнөр баллар эте, мен уже оннугу багар баппын надоело девитинен бу именно бу пудрово-лиловыйга таксыбытым. Например, эти картинаны көрөбүтчү. Манна бу барда тымны өңнөр кирбиттерди. Эти пудрово-лиловый бар, лиловый бета бар, фиолетовый бар, чернильный бар, де. Олада бу вообще нахачу пример турар. Хайдах бейтин кытта. Холбукка хебилди. Көрдөрөр. Онна Лена эн же бу кухняга үчүлөт такка островогу сөбүлән туттаган ди. Островог именно мен хөбүлән туттаган ден болбатах. Именно заказчик багатынан оңорор боллагам ди. Мен кен кон кухня багарабын дем болбута. Эбехет бу фасадтарым прямо потолокка дылы болуктак дейт. Оны тебин очону бу эт быхар хайыр асастыр бе хана бар бола, улат островок бар болары уже тахан келер болла дебеде. Олеген бу островок оңорбуту. Оны варочнайын бу манна уже островок келдерен бербит. Вытяжка вот золото. Бу именно бу ардыко тыынах квартираларга золото нахалбек болот. Опсайынан бу квартирага кас өңү эйги тутуннугут. Мен буллаганан вообще элбек өңү туттуаппын хеп. Бир основной өң бар болар. Например, бу квартирага бу күйхөңде, хараңы күйхөң. Онтон уже тохан дополнительный нейтральный өң бар болар. Олады би икки өңнөкпүт, оны плюс аксынар кирен беттилер. Эхит суйер бытын боллаан түннүкан тер көһөр бүтүн. Бу маннайын турдаганы биле тох уйын барарыгар бостантына барарыгар усту когус. Олегин боллаан бу хамы чүй местетин болан турар диханыбын. Оны ото вообще түннү көрөн туран эхкин суунарын начойде, эхит суйерин чүй бай. Лена онна эн оңорбут квартираларга армандык витриналары эме кихи белети онна хага көрөрди. Конечно, крахыва ехиттах болар. Он tukay уран көддөрөн турарана хачуэди. Например, би бу витриналам бартын бу күйөх фасадына хабан кәсіп болта болар. Уже тух ырахан хогус интерьер болу эти яханада. Онтон бу биги бу прозрачный стеклелер киллереммит, подсветкаламмыт, чепчетен берди вит интерьеры. Кеңетен чепчетен. Онтон ман кыра кәмейдах квартирага сынянар хирге кандык мебеллер ордук тураллара табыгастагай. Мебель төлбөк болуктагай. Мага хыңа тухатыланары бартын хемереме сыйха боллады. Бияха именно надала хара мебель туруктак. То есть бу квартирага бия тух турар. Диван турар, зал бытыгар. Ол кәннетигер стол турар. Комодтар тураллар да. Онна бу каминный зона бар. Бүтте. Бу кихияха бу хахайка уже хеп
Онна вообще бу квадратуратын көрдөхүнө кихи ону мана уже химпеп булады лишне. Ровно хептик барты местетин булан турар. Ага. Hem Лена тонжа бу квартираны оңороргор эн каннык саңа материаллар тутуп куды. Бу квартира булан саңа материал ден хух барта бу бихе хаджукускай гатыланар материаллар хэ. Например, буланы бу отобиле хөбүлән туттар декоративный панельлеринде. Ага. Бу киллер маған өңнақ болалар, дюрополимер. Оны мен оламын уже бу мебель өңін фасадын курдук раскалайсты. Мебель халғыгыта курдук өстөрін курдук. Дальше булан хеккелелер туттан бердим. Хеккеле, конечно, кеңетер дижеми. Ол хене бәхет бар болуқтақ. Тем более ардык оғаме секкеле, бу зоғылата, инде курдук бәхет бар. Дальше буланы бу мостом өңін сразу стенаға өсі тағардым. Мен беркені ханнара бар болуқтақты. Ол хем бу стенердері керамогранит керен тұрар. Оны бу көміс тұқтақ, ставкалардақ. Отчутугар бу керамограниты мостагара болбакка бу стенаға ме туғандық бүтін хеп боллаға де? Керамограниты бігеге стенағында туғандық бүтін хеп білген даже столешницалары доңыр олды. Бу манна просто покраска оңор бүтін болды еме моста бәдінен халан қалайды олады. Оле емен ендік переходтар хөбілу. То есть атында объекттар бұн көрдіққа мостатта маннық переход стенағайын бар болыр. Ол приему манна ме туғымды. Лена, эн атын үрелерген көрдік бүтіне, же қас бибди квартираға әме маннық каминнар бағылар деп. Оны камин қайдақ егені өскетері. Ото каминден болланы, конечно, мен вообще нағаблюн камины. Любой проект бар, ото камин нақ бола, тұғуқты ден итавын. Он уже заказчик бәті білер, бар болар тұғуқты ден. Оны бұл, именно бұл квартираға бар болуқтақ, именно улахан камин ден. Уютный боларын күрдік, оны аттан. Сылағы ағалар күрдік, сылағы келдері күрдік та бұл жиға. Потому что бұл әтерім күрдік аттенақтар бұл барта дымный, холодный. То есть кырас жиға болағанан ғылас, теплый аттенақтары тұтыннақ бұтынан өсі қайдара кехебінік. Кыравыт күрдік, біле қайдара итигейін душнайын бай боларды. Онда именно бұл квартираға бияға тымны халгыннақ деп күрдік. Онық тұқ настроениялақ квартира. Онтан же квартира бұл әркенін әме сөпкі туғамық күтін көрігіндені? Иккөттігер болағанан бұл витрина тұра хере, онна бұл колонналар тұралар. Бұл уже несуще. Мен манаханнадығы мапын болады. Олеген бұл колоннаны қайдары әптәқтік тұғаны қадем албыды иккөтту әртәбістен тұқ уже заказной комодтары тұрордым. Колонна бар бәтігер ортотугар бола хеккеле сығырдым, онда бұл панелларбын туғанным. Оның же утары ол колонна бұд зеркальный тәбістеңдерде. Бұл колоннаны көрдіқ, вообще бұл тугу декоративные панели көрдіқына бұл мебель халғыта көрдік. Көстіқтайды, оның эффектақ болуқтайды. То есть біліге мебельге ме рифленый фасадтар баларды. Жон боллаған, например, ол өттін көрдіғанан именно мебель ымды в продолжение-то дегенылар. Отчетугар же бұл колоннаны бұқырдық кистен, онына тұпсаран берек қағып. Колоннаны боллағанан да бәтінен нәріқалар баққа именно тұханы қанады бұл тұқтары, нишкалары. Ол өттігер, например, мен бардың витрина кінні, нишкатын тұханан, онтан бөттігер екі комоды тұрорды. Мен манны өддік скаптар тұрор бұтын болта өме көран қалы еді. Олы манна тұхары атыннады бұла. Дияға оты тарды дизайнер эппетнестәк сүрөнүлетем.
Билеген киһи хараган үрдер сааратар люстра эгелгете атыыланар. Кенники кемге Джон Трековой оттыры сөблән туруортарар. Кухня өттүбүтүн отдельно хырдаппыппыт. Хэп, онтон бу столовая, она гостиная бирге турар болан бир улахан люстра хэп болбой дем болмута. Он киһэ боллаганы биле өссө уютный болдун ден, например, бу бралар кирен бердилер. Плюс боллаганан тохпут уотатыгар каминмыт. То есть на хәл бахот потах. Манна көрдөхөне бир люстра бар. Оны манам споттар баалар именно зоналарынан араксарда. Онна биле основной опу боллаган эти световая линия бар деди. То есть бар нарарам световая линияны холбатакына уже бар тыгырды деп көрдүк. Ленан тон ортотунан манны квартира өрүмөнүгөр төһөлбак үп барар. Бу манна боллаганы, конечно, материалдан тутулуктак була, материал хынатытта. Именно бу квартирага беги сыналах материаллар туттахатааппыт. То есть керамограниты талар бытыгарда хамай качественный еще керамогранит таллыбыт. Анар бы поллаганан скрытого монтажа, он киллер обычный ботахтар, то есть стандартный 2 метрлах, 2 метр отут. 2 метр отут үрдүканнар дёгон. То есть за счет этого все беги квартира вот үрдән берер потолога. Потому что, блин, стандартная квартира барда 2 тоннахтар. Ол хем беги тенник приемнарын туханаммыт да, үрдүканнарын туроран беги визуально өссө бартын кеңетен үрдетен берек битне. Бу квартирага суунар соттор кос бирге турар. Төһөдө кыргас боллар дизайнер таңа суйер масынаны дууху батарбыта көстөр. Пачыкып кыра помещение беги ономана бартын батардыбытта. Стиральный быт турар өссө скаптах, душевой кабинкалах быт, үрдүк подвесной тумба под раковину бар. Дальше была бу манна короб, это де инсталляция кене. Ол үрдүтүгер эмес каптааппыт. Атын проекторга курдук скабым именно потолоккалы тахсыбата. Бу манна уже кылгаскынным. Вот тухар интригине болду. Например, бу күйхөңү киддеди эти тухтат залта. Бу же потолокка да бар бута волта болар эми батты эте. Олегим бола эми халгыны хамсатары бу манна кылгас болдун дебит. Онна 2 сөм керен берді. Трехіне болуын ден етөңі әбекелдерін бердім, онна масфактуратын туханарым. То есть бөмті уже столешсағы масфактурата барда, де? Онна бұжы масфактурата уже атын қосторға барда. То есть витрина вітіге, прихожка віт, барда бір масфактурата туттулууда. Бу если беги маха келлер бетах болто барта холодный баа болуэте. Именно маскирен хыластыны берер. Ди? Бу ман хекелеп төгүрүп болла. Бу били закат тебитим де, ол продолжение-то. Олата бу беги ыйбыт таксан турар деп көрдүк. Полнолуние. Началде. Онна бу ванна оннутугар эйди душ турор бу дейт. Ванна нутур душ турордум, потому что бу манна хахайка боллаганан тух түрген тарган хүйтбүт көппүт хеп ванна хыппат ки точно түрген хоостугутто этин оңостоккон баран төбөлетер барар ки ол хемиха душ бар болуктак дебит. Эрде боллагана ванна дебите болто мене меманна токуй дөмете боллады атын хоостук. Но именно душ дебит нехем бу меседен болан турар. Утуер кос квартира хаңа сүттүгер турар. Дизайнер кен коң салгыннак болун ден иенин кеңетен бербит. Бир түннүктәх онон кеһәңи сырыл косиһин сырдатар краскатын кустук ара сөңүнен улардар. Утуер хоспитотта дизайна хем бир ыннара өңнөр кирелдер тухта гостинайттан хе. Но мен манна хаяргымытым дейіне. Бу, например, гостиная өңө киддеди бу. Даже бу серый оттенок берерді хорох күн хайдақтыгартан көстөрһө. Олонно уже более хараңга хогос мебелькелери хадебитим. Мен бир бу оттенок кынан барынкини 3 төгүл хараңа. Очогон ордук болууга дебитим. Стена курдук кымытым болду ахыры плоской бола халы эте. Билим болам хараңга хогос кирен хим объем берер.
Дальше бу орон барды, орон кенните. Бу маны дегенен минеме хараңа ол лиловый кнаркымды. Но манна уже заказчик уже бәді олары хире олла одуя хеветин боле. Ол хен бу бағаран туран бәді сине уже келдерін берді. Оны мен буланан этеме ченнара сине розовый это нормально көстө. Соответственно, по спальняга мен курдук булла деген бир. Оны заказчик бағата, конечно, бастык очерек бияга. Именно бу эскиз мала атын хогос это деме мен оны хомой баппын. Главный заказчик бәді баға санат. Онна бу эме аныгы материаллары эге тутубутун көрөкчү. Бу материаллар болланы hem bir барта ыннара залта манна киреллер хеп. Бу моста үн көрөбүтти, то есть бу ламинат потах. Бу эме керамогранит. Ол кома мен эпитимди биле хымнатарыбын именно хыластын киллереребин мастуттуутун ден. Ол хем бу мостатын болланы мас фактуратын киллерен берди. Скапөңө манна халган уже бу манан бүтер дейб курдук. То есть манна мен маган мостаты гарите маган керамогранитпен киллер битен болду уже не то тымнывай болот. Ол хем маски битечү бар. Онна бу бастыкы быланынан утуер кос ары кырагас этеди. Бастыкы быланы, например, бихеха утуер кос бу манна керете. Оны кине болла этер Михаил бах скап надо дир. Мен вообще любой проектын көрдүк көдө скапны хелбах. Ол хем бу именно икки улахан скап киллер әребин коридор өттөтахан бербитим. Потому что полезная зона олар хетбитигер элбах болуктах. Чем бесполезный, да? Прихожка, например, кыпкыра, но оннук болуктах, уплахан прихожка, например, кихи тугуруй. Де? Онна бу манна өйдөн көрдөх бу тумбачкалар битейм барта на весоде, подвеснойдар. Алратыя подсветкалах. Ол булайм интерьер чептетатив курдук. То есть аллара хиркеталы турумта болталар, эме манна биле грахан багай икки угол болайт. Оны бейге бу чептетен бердибит. Онна кирер хирбитигер скап эме анныта агасти. Эди кирер хирбит скап анныта агас, потому что прихожка кырабагай болла. Оны бил атактан хабарта манны кирекин кытты батын курдук. Эти скап анныта бартын уган кэбит. Тапталынан оңоллубут квартирага кии дуалын сынянар, уускуяр жаллогологу оңостор.